Balimao Alnyokma, très urgent. Balimao, billet vendredi 2 janvier 2026. Balimao, colonel Alpha Yaya Sangare, nous a gengabo armée la kaka livre qu'on a kay Mali sur sous Bourja, agne et révélation croix de Miaka. Mba photo de la folo. Malion, colonel Alpha Yaya Sangare, arrête ka livre qu'on a, ou ya sebe, ko Mali armée de Katara, bi civilu ka konu faka. A gena ka bo armée la orila. Aminana ka do kaso la ka gena bo armée la o kuma kele ne ka. Anye kuma croix version croix de me ameno ta ko da malien be nyakro. Be kaka jugement kaka. D'abord, colonel Alpha Yaya Sangare, à quel gaga livre seben. Ane Ablaye Maïga de Djara ka livre, a conseil, moi comme il y a un mentor et livre sebatola, ou qui est Ablaye Maïga de Mali, premier ministre qui est miskile fleur. Mali a révélation bado kebide. La plus grande révélation du siècle, Mali a de kebi, dans le banco de Koina. Mali, nous nous mogodo genga boss racial, Ali Musoko Kalebala. Mali, mogodo genga boss racial, Kidal gouverneur. Mon gars qui le gouverneur Kelengele, il y a affaire des femmes dedans. Qui le gouverneur Koro, il y a mon gars boy. Musoko Kelebe ni sera sur Raman Musoko Kele Fana Balade. Mais Angana colonel Alpha Yaya Sangare. Colonel Alpha Yaya Sangare, ou fait flâner. Ou y a mon gars boss racial ou ni Assimi nous ou be fou goto be mo suga Keledi. Ne touche ka côté là, ou chi komani mais nebeka ne avec Corona tola koina. Jamana ngono nanye tien ngana dugu. Sinon l'histoire va nous juger. Ablaye Maïga, allez la kaouli trigger de colonel Alpha Yaya Sangare. Colonel Alpha Yaya Sangare, a keto ka livre se bana Ablaye Maïga de mana livre koinka. A bana livre ina, yaro niye fin semaine choko maison de boba publié. Ablaye Maïga de ko Alpha Yaya Sangare ma ko maison de be Franci. Kaka blakata Franci maison na. Kono liya bara kaka. Ko lala kakain. Ayaga livre blakata Franci de Koluka publié. Aye kuma na mede Malion. Colonel Alpha Yaya Sangare anye version mi mede. Ko Ablaye Maïga de Kwama kalebe maison dodo Franci Koluka livre Kolubiga livre glanka nyaka a fotu bala ka glanka nyaka ke livre ngena mai. Colonel Alpha Yaya Sangare ka sebeni bechi. A tale Franci livre imbo. Docteur Sogel ko kala Maïga ka kumaro ba ko Franci ka ye livre kalanka banga sur ramase malla. Donc Ablaye Maïga da bla kata livre bla Franci. Livre in fana tale Franci. Yoro munu kadi Franci ko Franci fera olu do akono. C'est qu'on a appris. Mais c'est à vérifier parce que Ambea sebene livre kono avec Mali armée Bourja. Ambea sebene ne ere borane vidéo kala. Ah oui. Anta fo cha. Amba version fla de foka da onyakoro. Ala de be tiendo. Ne version fla mbe boko fana vidéo ke. Parce que ne version fla ke. Parce que Assimi Goïta nte moko jelo nte. Donc ni ko muga koka ni kuma fla me be boka kuma fla be fo ka fo Mali nyeni fla de miaka. Ou quand c'est kato kelinga sone bet ni sara beta jahanama kono. C'est ça. Ko Ablaye Maïga da blaka kata livre nye. A livre ntale Franci. Yani Franci ka publié. Franci fana ya sagona woro do akona pour ka bise ka Mali armée accusé chogo me anye mume. Ko Alpha Yaya yere ma sebende. Alpha Yaya flenda akomani ne de beba don. Parce que afana na Assimi nbe mo suga. Ou be ale surasi bandoudi. Mais tien re la. Nye mu me version flanana. Ka livre sebe. Mu yen siga kuma na mena do révélation to kono. Livre bonne. Anani livre nye. Atara livre bla présidentiel la. Ko Assimi Goïta yani Mali ga livre publié. Alpha Yaya Sangare tarani livre kaira Assimi Goïta la. Ko Assimi livre kalan. Ni yoro do moya kono aka fonyana ya nga publié. Au côté keni o etiendi. Ne reste go tungarabo o ne on tege da o kiseka. Yani livre nga publié. Alpha Yaya Sangare tarana livre nye fambe kuka la je koni défaut bala kuka fo ako bala yana ka publié ko parce que ka glana Franci di. Franci de livre glan. Ale tokola. Ale de sebeni ke ka blakata Franci Ablaye Maïga da blaka ka livre blakata Franci parce que Ablaye Maïga trike dudu. Donc a livre blakata Franci livre nale. Yani Mali ka livre publié. Livre nye kalo sabawantaro kalo jolike abe mununa. Aya blakata défensi la. Oye tiende al ni sado kamara kuka dinge o tiende. Livre ntara défensi la de ni tiende na nga tien fo. Aya awani défensi kuma OK ke fana a compter publier. Ça c'est une vérité. Ni tiende na nga tien fo.
Ni Assimi kuma son fana ni président ma son fana te publié. Alpha Yaya Sangare taran livre ka do di Assimi ma kata doye oro bel hali ortem be do soro. Ko bo ay livre kalan. Aw ka jati mine est-ce que livre kaywa ou bien amay? Ou be tikere fo ki ga livre nyogonte. Ou tarama e ortem yere publicité ke livre ka bo aklima. Jaw ma livre kalam. Ou ma livre kalam. Aya fo ay nga livre la je. Yani nga publier. Wala aya fo o tieni. O kelen ngene o ye tieni. Alpha Yaya Sangare ya semaine ça ma semaine. Ne taron Alpha Yaya ne taron ni Francis da semaine. Mais yani livre kelin ka publier. Colonel Alpha Yaya Sangare a di Assimi maka di Ablaye Maiga ma. Ablaye Maiga ko livre kain kale ya kalanka bawye war di video manuma. Video manum bora ka livre publicité ke fambe. Shogel Maiga di Dr. Shogel Maiga o de livre yoroni kalanka a fo Assimi ngena. Ko Assimi kone Colonel Alpha Yaya ka livre kalan. Ko nye yoro do ala kamay. Le kelen le fla Assimi ma sege tiga ke Shogel la. Shogel obligera di Dr. Shogel obligera ka Sadio Kamara de wuli o do Sadio Kamara kumbe urusila di. Ka Sadio Kamara wuli. Sadio Kamara ko Shogel ya fo Sadio Kamara de ordre di ko ka Alpha Yaya Sangare mene. A minelenga tak kasola maintenant. Kon fena. O men muna uma Ablaye Maiga mene. Parce que Ablaye Maiga de bara mbeke nyoko fe. Ana Ablaye Maiga de jere ka démarche fin kara livre ko la. Ana Ablaye Maiga de jere ka ke. Malion kuma mu semena Alpha Yaya ka livre kono. Ne ma fongo Alpha ne mume ko Alpha Yaya yere ma sebe. Ko Francis de asebe. Ntaro no e tien no e ngalo yi. Mais yani livre keni ka publier. Alpha Yaya livre yira Assimina. Ka yira surasi mogo duru bela ku beka kalan. Koni défaut bala ku ka fo ale ngena kale ba bora yana ka publier. Wala u beko ka kai. Ayren ingata Ablaye Maiga fla photo la orola. Ablaye Maiga ngeli ba ko flanteru. Malion. Ni kene kan kodi. Mali ortem kelengele ngere publicité ke livre la ka livre kan ko juko. Ko ka livre nyogonte. Ortem yere publicité mi kala aba pardon quoi. Meno woroni boku. Ndaro mba bochugo mi quoi. Attendez là. Ortem kelengele o bora ka kuma livre nka ortem ko livre i ko non ko Colonel Alpha Yaya Sangare ka livre ko c'est le meilleur livre. Mali ortem kelengele bora ka publicité ke Alpha Yaya Sangare ka livre là. Au kera ambela jele nyoyi. Attendez là. Je pense que mena boka ira ola samno. Ortem borade ortem kumanaka. Ortem go tiers la ka livre kain tawa kanya na fala. Je pense que je dois avoir la attendez là. Si vous aimez lire. Voilà, à la mission jarasa. Awere ka ortem fana ka kumakana me awrola. Dieu merci. Aye Mali ortem yere kumakana jeni livre yere la folo. Mali ortem yere publicité mke livre na folo. Anga jango la je folo. Anga la je. Si vous aimez lire et comprendre aussi la situation de notre pays et bien d'autres face aux forces du mal, cherchez ce nouvel ouvrage dans les librairies de la place. Il s'agit du Mali, le défi du terrorisme en Afrique. Son auteur, colonel Alpha Yaya Sangare, docteur en sciences politiques. Le livre touche du doigt l'ampleur du phénomène en Afrique tout en proposant des pistes de solutions. Le ministre d'État porte-parole du gouvernement, colonel Abdoulaye Maiga, a présidé la cérémonie de dédicace. Moussa Papa Idara était sur place. Quand un officier supérieur de la gendarmerie décide d'ouvrir le débat autour de la Grande Muette, cela s'appelle Mali, le défi du terrorisme en Afrique. Allah, aouni Allah tiawere kanaje. Ortem ka public Ablaye Maiga yere ya yoro ni be prévu de. Bo monde la uyeni ke Colonel Alpha Yaya Sangare la ou si jogo mayinde. Ne version mume. Nous sorati jabe tande go ni sorasu rama be nyogona doro angalunga chana tie ni sorasi sigara dola doro parce que Colonel Alpha Yaya Sangare influence ba la gendarmerie la Ablaye Maiga kadi mais est-ce que o manyogo singoro mateni ni waraba be ka nyogo fara ba bi tage flel drondi ou si jogo may Colonel Alpha Yaya may ne be ka chef na jogo may de la ila na le mine eso la be kodai ka ale de arasbati mine kolli kol kumbe fe ka sugo ke fe antara mundi olu ni kasim de arasbati mine o tiendi nous surasi fe gena o surasi munu gen surasi fla munu gen yaro kidal
kidali fenga fana ta mandat do la o fana ja muso ko fana bo ko fana jukoro ko in kono keni ka du mais tiere la nin ko in ne ba da malien be kala je beki akili da munoma Ablaye Maïga mine Ablaye Maïga da ko be présider Ablaye Maïga de ko livre in kan Ablaye Maïga ko kale livre kalan Tiago kaya livre kalan yara kawa mai ako kaya kalan ka kan ay de ordre de ko ka livre publier ka livre bo Mali télévision sur la ka bo Mali fambe ka tla kay ki chuni che ka chemine Tiaga nu tiara alvaya ko manne tiere la ora to nete ka kuma jugu fa Assimi numa kwa abasi ntala kale mbeji ka aba bagara wasinu mais awe rama bon rama che ay nyoko kunchi o kan c'est bon nege nta ka boka tien de wala parce que don la kuma de do nya version fla de membora nya befo nta Assimi go ta fait nta Alpha ya fana fait ou be mo fu goto be mo suga clé mais tien na mbora ka réalité de fa wenata mun kera awe reka ta ka da nya ko est ce que ni ko jelingi ma be bana hali Assimi boy ka Alpha ya bla fanga la bia abe Assimi be ka munga fana bake ça c'est une vérité hein sorasi nunu ou be gelen goyi he do hina ka no mina do no fe de ou be fu goto o shimai ou sorasi ou era be ka nyon kintan c'est bien ay nyon affaibli de abe tan jole soro na nyon fara kuma mina dro aw segelema be ta dro amba do dro ka o ton nasi o dro le do Assimi kana dabla de itake minal drone ay nyon kunchi dro bana anga ambe sigile ambe flel drone la voilà mais on a sanga officier ngena mawdimo donc anga ni information de so nga men yoro la donc malle be ka ta ko la je ni te ko jelende shogal Maïga yi Assimi wole ko ne be livre ko na Assimi yake na fofo ite donc ko c'est un piège sura su jebe tando nous va faire ku débarrasser ka boto la trop ou bla chemin donc atla ka galomba do ndoro la sura su yerema odo ko so fanga di sura sima a danger ma oro ni yoro do ambe do kala ka ko ke hera anya informi sura be ngama ira malembe la odeni Malien munu be France, Italie, Espagne, Angleterre, Amérique, Canada, ka warchi no gala be Senwave application téléchargée. Na Senwave application téléchargée abene segu tungara ka kor promo do urgent ni dro. Na urgent do dro 10 euro be na yawe retay. O ko fa baka banque information be do aw somo be Malla Sénégal korbar kam dawul ka orange numéro do. Anu to be 40 ka na warchi ma ba so orange mo na sur place. Warchi ko follow wo fo ka ta blash ki sien kemeni mo na dro me kele autasra. Aw kana ngina na Senwave application téléchargée na photo flene. Abene ka kor promo do urgent Senwave application photo flare na ka do abene ka kor promo do urgent do 10 euro be na o ya reta o de ko da ka meta